Kinoyalam jangka United Democratic Party, lembat kinoyalam ke Hill State People's Democratic Party, kibalathaw ke Regional Democratic Alliance, nakamata ka election MP. Hakasing sa dyan jangka tayo baladab, lembat ukartong banikun MP election ubarobat jun karjarin, kilahiyat sa Kriiriat East Jinta Hills District, banelap election, nakamata ka election MP kabansalong mentau banayayong. Nakliang ubak kremen syala ubade UMLA katany, baru menteri ke Sarkar jela, habakran nakajingalang ulakan tu bakarpat, ikinong karsyan jung kiba penjob dan buram yu menhaki election MLA bakin sengbahaban ay kajing karsyan yu kartong ka RDA ubarobat jun karjarin. Kibal ay jingkran haransan nakajingalang kikentub presiden ka UDP uba Ahmed Baalengdo kartong ka RDA ubarobat jun karjarin uba kermen syala uba jamino moto lembar ki MDC kibarim bat kiba mentah. Badan kibriu kiba snow khut haduk kata bak ki persen ban pensisa ya kata ka jingkhut ke jongki da ka baben bak keno ya ki weipat kum kinong tu kinong bamsap bak kinong bamklo kiong lada hijit eti kinwanra ya kata ka sansar khadar ka bukhut mereka tin ke bak kren bak ka kam ka bak kile kalade lupa ka bom khut nadu basnan balai ngam phi ka bom khut na balai pin keno ya ki briu klan ka saki klan satar klan ka jing pensisa bak kinong bamsap kalong ke bom khut na du basman piki kwa banwan ra ka sansar khadar bakhut ki sedang pat da ka bom khut hato pinsannya na kwa ban kula rafi ka wei babanwan ra ya ka sansar ka khadar ka bakhut ka wei na kikan ka bangan le ladangan job kum MP jongpi kalong bahaman di district ngin set up angin bu ita ki independent monitoring team keba enlong khamat da kiriu fight ba kum kinong alam niam kinong alam balang kiseng balang ki wahe senong ki mandai ki seng khenro ki rupai ba ki badon ya ke borom ka kor ai ba kita ki monitor ya ki MP scheme ke jonga bat ngapen dikena bakan don ke jing bakalah no ngamian hamne ban kentho ban keno mano bam khut mano ubak khut lada pilak sisa ya kita kinong alam jonga ADA bagi babam klok mano ban khang ya thi ban ujor haki yen ke sari lami haki bor ban kaan rangba badan buram tandai ke buram ke akor yang iki rangba ban sukeno keluar kat abalak basem to ya tengkan ya kepin ke klik mau boleh hak wei ke por para hasi para khara para hanyo trek hanyo basa ni haban yang lang hiya ke wei sini banada ya kari bakajat ru jong kum ke jai bener ke batik priu ti blei ngaso bolong tolong ke basang ban sia keno keluar da kummi da kuntai tongin ya trelang ban penti kena bangin yo ya kasensar khadar ka bakhut ban ai bangin sedang nalabi ai bangin sedang ban peni dakikam nalabi bangilong ke bakhut ke basuba para ribe tentang ya wai ka khat khandai tanik na karpat ya pi da ka jing slorit soba ban lek ki polling station ki jongpi ban ai ya ka jing tersan warna mong bakade ka kam MP ya ka bangin tresu ban ne thagbut warna mong baongin siong songship Om dan kibawan kursiu yati ngapannak nakaliang jonga yaki sinong barok kibadan hapo is Jentia Hill bat kunju uru hasilong parliamentary seat hibar kawai bangan namla ban poi haman pakawai ke sinong na jongti nakwa da kamensim bat kodonur jonga ban poi haman pakawai ke sinong renga sengotu biang pararbi bangan namla ban poi haman ke sinong kitau jongti Subhanaya wa subhanaya thau ya kata kajing bomla ujung ni rengi kerpat ya pipat sawa ban simkhia ya kene kam hakini ki slem ki baladep kumunong ngalam sang bahlang ngilasai kiren ngisai long kinong peni ngisai long ru kinong yaki bat ngilasai long ru kinong ai jumut nakapor sakapor kimat kijura bat kinong rim kibangila dawa nakapor sakapor andang ngila job na la kajong gajela kabasyosi kalong andala poipat hakador barba ha parlimen andala poipat andala ya tengku bat ka sarkar India nampak semloi bagi kita gijing perang gijing anglut ki jongi ki laulung nila dawa ban pentri kabdo ya ka LP ya ka jela ke jongi ngai ku blai ya ki MLA beron borom ki jongi ki bala sengak ya kita kasur ke jong upai bat ya kasur jongi trai muluk ha ka jela me khani barak awai pila pas ya ka resolution hari ke baslosi kalong baka sarkar India hadu menta kampat semula pen urlong ya kani ke baslosi susu hausle mazar khat khandai habang adang don po seng balang habang kimi ki statement nama Vincent pala banong
bakani kaan kini kebalarin palat ngindon kamsu kalak tak si kadai yang kumunungnya kun kumunung kesaj nanta kami kaan ya dari kebobian hot ngai kublai baila keren hak last moment sua bahkan poi ke election hari kapor kaladir yang ni kum kejela banyo ya kini kaan ya dari bat nang ni sakmat giniat kumbangong ban bujli no UMP ban pentikna banginyo ya kini kaan ya dari kebobian urang ya rinton karkengor haba ukren sapang gari bakajak mreu gojongi uong banyada ya gari bakajak mreu ngidon kam banyada ya lai teli kiki uki ubanikong kadai ya khandau basyam ubaar ya katien ga thli bat ubalai ya kakur para ribaik lada pipek hagin gisngi ki baladat ngimla banlen ba kum gajai penreu bat kum gajela ngile tengkho hak badai bat gajing long try ga jongi halor ka khandau basyap bat ki marpo khandau jongka ka Supreme Court badan buram kala ai yang kata ka ruling bat yang tak rai banong baka khandau ka siap bat ki marpo khandau hak jela me khlia kam dai jong ka sarkar hari ka dai jong upaj ba nong song snong hari ka baslosi kalong baki wan pat kita ki ai kala ki bomya dai dur rem bat ka jin bat khandau ba siap ka jongi kum kata ke biarak kebalapan kelumar ya kikam kijam kebalapan kelumar ya kijing trai kijongi hakabodai bat kijing ti ya kimarpo khandau nadu udoyong umausun umau badusiak kunta tete ngendai bersuthu bakla bakar di kayen hakandong rim bang ya penjat ya kimai mariam rengiyeng halor kanong rim ba kian lada kiwan kidai banya dai dur bat kerkom bat khandau basiak kijongi ya kiriti kedustur bat ya kinyam ke bakar pang kijongi niyang halor kanong rim banyada ya kahok money blame like look hakaleng jong kari India hakini kisni piyoi hakini ki sipau khatsan tali kisnam niyoi ya kadang jing syak thambor jong kinyam red bike hakaleng jong kari India kinyam Kristan hapo Manipur sausan benai ki syak thambor ki yin money ki syak penpat penpra kidan ki lengkem ki longkemi ki mandai ki balasa thambor ki bad bisa badbor ya ki skul lah ban khang bagi benai bad kini ki try muluk hapo Manipur ki haban song hakikam bad sagat ya ki de ki sipai hasam dan kini ki benai ki lawan kita ki an khala ki bomi dai dur rem hana lada hi penlong ni ki jinga sen yalap bad ha kita ki kam yalap lada hi penkot ya ki bapang lada hi penkia ya ki basitom bad lada phile ya ki kamba haka kerteng jong belai baim en kenya kata kum kekam ai fit ai krei bat kekam le bertong atau pin menjur kum kata ke parlemen kala banai ka hok mani belai lai lut kala ru bersimpat ya kala kamu ke parlemen ka ayo ni ka sidul banyada ya ka diti ke disto de khandau siap kala ru bersimpat ya kala bangi bakla tongin sosialan tongin omyong banle ayu kita ke MP bomiyo skim bomiyo keran bomiyo jilmentoi ladangi perkhat da kata ka jilmoti perkhat kalau baju perkhat bo bakla ka sarkar India ka ayo subur ba kilat penroi kemen RGS ki skim PMGSY ki national highway ki school ki college ki boper idon yang ban penbha ban penjanaya ka ka kentu pi sinkia ya kini kam let ki polling station jong ki bobon ki polling station kala dai po snong po thau jong ki Hindon kam cuk ban pelut ya kapor ka jong pi hindon kam ban pelut bai kali hindon kam ban basong bam lani songja ban thobut akan kapor ka bamta sipau khasan minit lapo ya polling station jong pi pelat ya kapor ka bakodor jong pi siteng kenta don kam bha ya kene ka hok ka jong pi ni hak ya tho ya pi ya kijisa kenang ba pinang ban rai khat khandai tani para ri baik ngasukwa ban kan da ka basai bakan long ka babakla yangi lada ka jinga jet ka jongi tanlong da ka jinga sngo dong jing sngo time jing sngo district phila banong marobat khajarin Ukraine ya kene clear namar bangade na was kasil hanai sakli na ma kan mensila ngala keren ya kata ni kong du konferensi le jong hama korot ngamangjur yang kano ka jinga jet iki kandidat lane ka jinga jet iki kertong da ka ba pensong nong rim na ka jing sngo dong bagi sngo time ai bauta WMP uni khmat ya khasi jente hili barokawai ai bauta WMP uni khmat ya barok di district ke badan hapo jong ka selong parliamentary seat ai ba hajat bero gojongi kan long kawai bat nginom ya pat ya pra bat nginom ya parya para mengi ha tang namar ka politik
Kalau doang ro dah kabasai, bakam bet ini, bangin energi ekonomi khawat dijongi, dah kajing yang ngofer niam, kajing yang ngofer balang batunta terter. Ai bau anti, bangin energi, unmi khawat ya barok ki jinget, ya barok ki niam, ya barok ki balang, ki badan hak selong parlimen tersi. Para ni be, ngakular hati, belada ma pi ibit jangan. Banlong ko MP jong pi, ngane trailang, ban imakan men nam tak roi kapar, apo jong kli riat konferensi. Ngane trailang ba iso medbat. Karena trailang berbarok ke Malay ke MDC jom kibadan HKDA bat kumjuru bat kibomdan apa jom KDA namar kumbang ong kabadan kan kabakum kani kapor mata kalong ya kejing ya teli jom kari bat kajek madu let kakak kendai tarik pek yaitu badam mak persak jom kabom lada pinyam yaitu badam pila pengsan ya kejing ya teli jom keseng rulum pila pengsan ya kejing ya teli jom kajek madu hendak trep hendak sum di parakolo. Saya season 4 kinuan ki klau, saya season 4 kin ki mau, saya season 4 kin snow, yang sing uban teruk leng baka bom ha parlimen, ban yeng ban penek dau, ya gari baka jak meru gajomi. Ha ka bom. Balai yang ada ke platform yang keren ban UDP ban HSP. Balai yang ada ke platform yang keren kesan ketong dumi ya ke sembol dong ka bom. Nah kalian dumi kum kino yang ambro akhir parti. Ina penpau ya kita kemusim jauh di surat, kemusim jauh di pentarnya dia, kemusim jauh kemudian yang kejidit dia, kebagi pajak kira tundong ini, banyak pun kinong yang lama. Ini mengenai show meeting. Now presiden dari UDP orang, tak pengen, ini tak pensai itu presiden dari UDP. Nanti ini dah keksa jangan kamera. Pulau bilang keksa tapi kamera, ini dia asal amat kamera. Tiga nomor, anggap kan ni? Ni kadang, kamde dah kata kesur berkerja keren, kamde dah kata kesur bagi alum yang kamde dah kata kesur bagi yang tay, bagi yang merjumut, dah kemusim jauh kerja sulit, ngelakloy, dia kebanyakan keren. Ni dah kemusim kau pelai sedang, bila pek mentara, kali election mentara, don't mau election sedang. Dan kita sedang semua. Penat sedang lah. Nak komentar. Kata kepada orang kejait dan real. Nam tukang kuat bal keren nak ketin jait dan real namal. Naso kalau ketin ke bakal lah. Dan sebon ni keren berbual kata, dia keren berbual kata kalau masih kebu, dipai bah. Daripada baluni bersusuk menangkap nak tindak beliau kampelong emosional kampelong lumsim dan nang leksyur kamnang tak berniyam berok dan dibakum kita andai aku abalang ni ngawan maniyang ni ban klaim ya kanong rim untuk disisa lima ila orang kamte kejikup yang ngai pila wasnau kamu manu kandidat yele yakni ke MP election kadau to TPO kikia gichon makwa bi man bah ujobi yakin election MP man makwa yu chamu kan yo ni MP yong i ngai ujobi u to ngai da oda putip bi nga ma kerlen kwa yu chamu halen te khom yi pi te guluti le pi kwa bi live direct le guluti wai da go yi pi halen ngai sem da gijin chenia ga jung ya yang pi kwa ba pi putip ma kerlen to yo lai lang wi to yo em lang wi yo persiau kikia gichon Niti daw sa ito bahawang magani man go kam ka election wanga contest. But niti daw le ginya kmat yung pi bo kuji ka pat pi. Siaw bha ye em lang wanga ye em lang wa party gi yung i ye em lang wa new candidate yo poi ja ka thang chu jaw. Kubi ko nga sa si ba yo wa yo le se kat tu kan ni ongai pi wo ro in cha pen be gi ha ki te jingkular yo ki bi re kat tu kan ni de en yu cha ngop. Yo hakilu gilu isu gi yong i bonsen ke kia ka chon nikit ge ba aiga pra i ki em po yong gi constituency ba yong gi district hanre yo hangi por de banta yong gi MP election yo wan gi lok da gi thau gi per persnyau gi bak pular ki dan en gi thau gi pular gi yo surok o ongi ladapi kam gi nok kam gi gi katu kan gi chnong not you right uthap ya bot yong pi chei to e pi new surok
ngahadun negasi lan rutul likisnem yo all chukri pi di pai ba wawan usarok wa 1 kilometer hai ne bertayo di konstitusi yang i ngayu to lamba yang ke kota wa i bha ke sarkar ye i ki wa em hopo yang ke government em ki popular khamtang ke election arajar arbole dasnya wa de em chnong le ki yo ke popular kan wa arli kilometer ke sorok kate kejo ke chnong de em ki yo hadun runya kilometer ke popular na gitu ki wa he ki sian hadun negasi kamong citok ke dengan siang yang puyo lembaga terjikular yang ki lecisnen datang latu lene citing kilometer do sorok yang puyo yo dikular ki sipur ki jing e ne beta yang i ki khon yang 6 clear constituency now oi pi le dito wacha kelak hadu kate nem kamu jet yo ma kirmen ni bha kita ki perlok ne ki bituan ki constituency le yi tu le ne beta yang i ki 6 clear constituency